Tak harus mati. Ya. Mari dehita Rabbun Tuhan Yesus buka ulaumu. Rabbun Tuhan Yesus buka ulaumu. Kontu ibanai pergungonomu. Kontu ibanai pergungonomu. Baik ibana dongami hehe doh mudum devi mabuka kenai rohani kamu. Bagaimana dongami hedon mono lenge mabogas nahi rohani maro. Kata ni debata ndagabe ojahan niulota di bagasan manogot niarion ima dipeletakan batu pertama ni Oppu Sahadadatu Sahatutoru di mana tersurat di 2 Korin 26 ayat 2 di do songonon. Adi do ditikki parakia doho hutangihon jada di ari haduau doho huruf nuaing matongon tikki parasian nuaing ma ari haduau ni. Adi do ditikki parakia doho hutangihon jada di ari haduau doho nuaing matongon tikki parasiani nuaing ma ari haduau ni. Tak nilu sahakna martua ma akan obege jalan opeo kata ni debata. Amin martangi yang mahita. Ali Jehovah debata amanami namar habangsa di Banua Gijang dinuji pinasanga maho Tuhan di Manogo niarion. Na doktong kupakila laon hami dengan basa asing roham. Nau pinapatarmu di bagasan urunami. Na doktong di daun ho hahipason di pardagingon nang patodiot di hami kaduna. Lumowima di bagasan partikianon. Di namar luhut hami saluhutna. Ima akka namar siaholongan. Namar hamarangi. Namar hula marburu. Namar harajaun. Doho sude akka namar holong roha di bagasan partikianon. Ima digunaon di bagasan manogot niarion. Ima dipeletakan batu pertama. Naing batu pahon partadda ni Oppu Sahadadatu Sahatutoru. Marsada ni roha do saluhuna puparanna Tuhan. Laho mabahin partadai tujuluan niarion. Alani pos do rohanami diho. Urupi dongani masaluhuna. Akka puparanna na dihuta do takkan di pangaratuan. Jalan lampatiur masaluna pamikirion dot akaragam ni pasu-pasu nasian hoi. Asang giat tulus sakka ni rohani peparanna laho mangula akaulau ni hobartu lomani roham. Atau ni bagasan manugot niarion. Naing pukau nami matuhan. Ima ulaon peletakan batu pertama. Posto rohanami. Mangasahon guarmu dohami Tuhan mangulau-ulau ni di bagasan manugoton. Diladak na lilu ha porsyon nami. Alay na marpos ni roha marpakiringon na mangulu dohami saluna ka. Peparan ni Oppu Sahadadatu Sahatutoru. Diaka ragam ni pasu-pasu. Tu joluan niarion. Alani Tuhan jongjong ima parsoran nami di bagasan tikion. Nang akaulaw na nang si patupao dope. Toktong ma. Ramoti jala pa ujung di bagasan dame dohot las ni roha. Mauliate madiho Tuhan. Pupuji hami magwarmu na badiay olanion rodi sa leleng ni leleng na di bagasan gorya namu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami uloy ma tangiang pangiduan nami. Amen. Jadi partikianon masahat huwati binasaha matu na tua-tuai Oppu Dapi abang nami Oppu Dapi. Kamu suka ini pernah Tunggu dulu, tunggu dengar lagi ngomong.
kadawang dohok dainang sa luhuk na kamu parazonan ang kami tuho di parnako yung aduk kami dope nanaik si Panginoon ang mga karajaan namin para dulu pumasahat kami usahalan yung pong nami nanaing sipatibun nami abala diobas nyaryong usahalan yung pong nami opong nami sa haladatu opong nami puro usahalan yung pong nami opong nami opo martubor doho pong nami boro hudagalong doho disude akayanak di bagatan ng pasong opong na doho zanggong mahami sa luhuk na akapinopar mo law marsel di roha patip buhok ko tubaba natipo ima tubatu nama tipi-tipi jalan tumrihit nama lapis-lapis asarohot kopo mangidohot pamata mula jari nabolon ang dia di pasahat ni kami akan sila sineroha ulak niyo tubig jangan niari Bukubay kami hobar huta di mahal laho majagai kami akapaparamu homa agapung nagawi di hubungwari kami parmahan nasumataksyo nasumatak matai pamuro na sumata siyo laho mamer kami siyat dolo na tibuon tu sa luhuk na kainganan namibe moro tu ngadong tahini sibolis pangako itu hanya kapaparamu asaroho tu mga luan tu mata na martua di mata asa di pasahat di hami akalas ni roha unaknya tubijangan nyari ima tungko namin jala ima Panginoon namin tuhamu opung asarap kita mangidohon tuamata mula jadi dia kadamang dohon dainang di raja nikahan kinami di raja di buru nami di hula-hula nami hula-hula ni opung namin na kubuari kami nagkiningan doho di parajaon nami bius negeri sigotong akamang natutuwa doho di hamu kainang mauliate ma dilas niroha nami hubang ilohami tu hamuna alariaro hamuna ro madapot ko juju nami ang giyam matujuluan ni Arion lam di pasahat hatta akalas ni roha tu hami tujuluan nyari jala di baga setikio lugay na hupio hami hamuna asanohot do hamu manaksihon mangidohon jala mangyeton tuamata mula jadi dinaing ulaw nami peletakan badu ujahan asa marujahan na uli marujahan na dinggan las ni roha nami urak nyo tugil jangan nyari amang na tua-tua doho ihamu kainak suri pada nagabiat cara not dihita laho pasahaton batu jakanon pajulu manot siat kami hasihuton rap dohot kahanggi nami peparan di sapi tua dukuni muse kami buru ni
sahalada tu ima paparan nyopong nami o Pubuang Garaja na patuluhum man nomor rusitay mahamwa kahula-hula nami mulai siya hula-hula nami paparan ni hula-hula ni sahalada tu satu hula-hula paparan nyopong ni hajuruan dukat si pasaton nami ma tu harajaw nami bius na adong di negeri Simatapon. Songoni matur na nami, songoni matur sa nami tuhamu akaraja nami horas madihita sa luhu na buti ma. Ora tutang. Apa pun di nunggu. Ay betul asa di boto kerja ban. Ngari kaiso. Oh itu. Jadi Alam babang karana totik ala huria do nama muhai huria mana karjolo na menyakut batu jalan apa? Dah dekas suhu. iya na sita pariali kalau Tol suko. Kahanggi nami paparan ni Opitol ini. Kau marungan na. buat kamu lihat itu sesi ini dengan nak foto Oke. Jadi pasahat kami mato kamu paparannya pong nami upusap dua rapdo paparannya pong nami upusap liling sian boleh siang udah mau kerjuri ke kamu rak mabay mau Nah, pas deh, pas. Tulu lagi, tulu. Buru nami, Mak. boro nami napi na borhat ni salat paparan ni Pubuang ga Jadi diamu Sahalani opung nami laula nami suuni Pubuang Garaja kebunan rajai salada itu Simabor mengarsok kami main berguna koparani Buang Garaja kebunan ngasian sigotem laho mamiakon batu ocahan Asi maruan itu ani diorasi mahita salu na koparanna. Di bagasan keluar di negara ama anak mahotod di berbadia. Amin. Horas. Jadi di kabar Dulu hula-hula nami. Rajai Hutagalu. Hula-hula nami Hutagat.
Ulah tei. Dinggan di Galung tabunan 5 juta. Itu ngaruh ya maksud Lam tudengkan dah doh. Warjolo mau tagado. Inasak matu nasida mangun mangin kasi raja itu para di pasuri pada. Doh nah nasa. malita na damo di tanaran na ni kus jalan ulit sa damo ni kami po siyang horong irahula idora uli na irahulong ganda sa dapat dahil nalagit ko sa makin mayroon kami kami po ikonar udir do Tuhan kinami Raja Tabunan Raja Silutak ng Raja Silito mo do kami noon nang imarahatan namin doon bang na pala mangurus sangat muna raja yang baru nang diyan mo lahula mula sa magdiyo padahan namin noon secara kedua kami nang ulima dihamu raja kunasyobo kami raja yang baru gad asahan nga kita raja yang lahula sa magdiyo pang padrata ayo ang masuk ni paduan ni Raja Hutagan sa rumah mo raja nami Gadung saat ka si baju tak do tapunan jadi mulai tema di kota adorak sohi wa kami pilitahan bat pertama samhani horong ni ula salutna dohoron nanya salut na tutua ama asa magtapak magtagda masakot adiyan masipatu masinapos sa nagdolo masipatu sa nagdolo mon dihamu raja ni pamurnani marga sa morto kang ro asa hot ma dibabatuna hot ma dibulang-ulang na dibadohan niya karaja ni nang gukupamo dibagasan ni raja ni watsuta dilimuli ng raja ni Rahula ato takas ma pasaton nami balon nami songon batu ojahan batu-batu pertama pelitakan pertama disain TV ni raja ni Pumuna raja Saladatu marga Simamora akan murah manisan hutusan raja ni hula-hula muna mulai kan buatan arbiter saat hula-hula ni Pumuna dua takas mata satu nabi atikan horas mamura raja nak nami horas mana kami si raja ni hula mengkau syukuran iya matu raja nami Horas mas. mau lihat Raja nami. Ada paduan mah habis di pulau-pulau mah. dari majana horas Betul betul ni sini lama. Mau lihat di waktu mau lihat nang apala di hita sa di damang kainang hahanggi nang pinaribot sa luhuna tarlungubi di hamu horong di bulan jadi sok kami jongjong sian panitia pembangunan tugu ni oppunami oppu sahaladatu sahatu toru jadi di hamu naliat na lolo damang duhok dainang nahui utami duhata Yesus Kristus pe anong kata robona jadi dia pala tikyon ang giyak ma disakat nauli sakat na ringgan dia puta na neng benota tu batu napir mga leon meninggal mon dohot makira mon tuak kapasu-pasu tu saluna kita paparan dia puta sahradatu sahat tutoru oras-oras mahita dohoton udah kok kami sian kami panitia tetap do kami komit memulai sahat tu na menyelesaikan
pembangunan ni Tugu ni Putta Saharadatu mau date. Mau dia. Matutu. Jadi ada orang satu warajam binasa tengah-tengah di Huria. Huria. Roha mamang nasihat tengah-tengah di Huria tak. Amanah tengah-tengah di Huria tak. Lagi mana? Gaji mak pertikianon tuamu para zaun nami para zaun negeri di Sigoton tidak saat mak pertikianon tuamu amang raja. Ini mulai di mana? Dia mulai tutup pohon dijadikan saat mati itu tuh raja negeri Sigoton. Jadi mulai esok kami napi muda siap berperan nih Purworejo, berperan di Purworejo, berperan di Seri Japanibon, atau berperan di Purworejo. Lalu mengucapko perilaku itu pertama, Ima, dia kemudian kita keputusan lebar dadu. Sejak itu keputusan ro, dia muda berperan di Pertai Tuaring ro. Jadi marustai di Amuna keperannya tujuh tolonon. Tirma semulana, tirma satu bujungnya. Jadi apa? Ya apa nami ma betul jonon. San kami urusan san harga. So ni apa don nai belade. Matutu. Kalau dalam doa nanti kan tidak kan. Ya, mau makan ala di Roha masih di sini di Nanau deretan nih batu pertama di Putta. Jadi asatasi kulit aksara tahun diamu Tukang. dan dari kabar iya dia mata nata suruh pandi tukang ni tambah itu tak dia seperti kilo teman depan. Jadi mulai tu mah ala cepat kami main ala pandi lepas muncul lupa seperti proyekun seperti kita ini kita ni betul betul kemudian beri aman Arab buat tadi pertanian di pertama betul betul mari itu betul betul masih ada sebutnya menjadi molo taringot tu nama ruhuasa ti molo panatia nasihat pangaratuan anarong betul tungot di zoloni bagastan non disiman no pinasahan partikian maruwasi nasihan panitia anak rato do bola masuki terus marwata si uli marwata jadi alang ngasih kopi urut tak alang atau buhay natin marwite huria tatutuk matong marwite huria tak sama namin nasa tunga-tunga ni huria